očekujemo da na idućim vojvođanskim izborima konkurišemo za prvo mesto. Ono što su političke poruke koje će i danas biti jasno rečene jeste da vojvođanska vlast više nema ni legalitet ni legitimitet. Ta matematičko-nadgornjavačka politika koja se sprovodi trenutno u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine šteti pre svega Vojvođanima. Po nama ne postoji ni legalitet ni legitimitet vojvođanske vlasti i ono što mi tražimo jesu izbori i ja mogu da vam kažem da ćemo taj zahtev postaviti ne samo vojvođanskoj administraciji, jer više ne znam kako da ih zovem, oni ne bi trebali da budu vlada u smislu kom oni to promovišu, dakle onome što oni zovu vojvođanska administracija, jer bi Skupština Vojvodine trebala da bude glavna, a ne izvršno veće. Dakle, vojvođanskoj administraciji, ali i našim koalicionim partnerima u Srpskoj naprednoj stranci, da se što pre da odgovor na pitanje kad će biti izbori u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Zahtev naš socijalista je da budu što pre. Mislim da smo izneli vrlo jasne razloge zašto.